April ni som pathum sang ni som ni pani ni lai ni ani tunlai chu Ukraine indona lam kan lu chil dawa Burma ram boina kan han ngoi san da wangwanga ton trom chu Burma ram boina le indona tu thar kan lu chil ve thung te ang Chin State Tidim Township Administrator kum som thung poruk mi u chi mi tun chu April ni ruk zanda rukvel khan bazar pui kota silaya kalum ani zanda rukvel khan Tidim Township bazar pui bula thingpui dor pakata a thian pakhat nen thingpui an in lain tu ti sia lo ral thuam keng ten u chi mi tun hi an kap hlum thu Tidim tol chung mi pakhat chuan soi zanda ruk le achan ve vel aniang bazar pui bula thingpui dora an thulai chu mi paruk velin an lu chila dora lu chilin an kap hlum ani ti in Tidim tol chung mi pakhat chuan soi an ka hlum tak hi Tidim Township a pem luna kum khat chuang vel or chau alania a kap hlum tu te hi tu tenge an ni hriat alani lo Township jamhui khuwa kum som ni mi rilrulama chiang lo deuh mai che pakhat chu sipai ten an pong suala police station lamin a case an pom sak du lova naw pai theilona dam doin an jacksona pong sual tia soitu apiang cho silaya kalum ani tu thu sipai ten an soi Mandalay region Township jamhui khuwa kum som ni mi rilrulama rualban lo mai che pakhat chu Burma sipai ten April nga jinglama an pong sual thu tua chung mi tele an chung ten he na tanga don ani April nga chamalam dar somvela Township jamhui khuwa basic high school security duty sipai pakhatin school bulloka om in pakhata kum som ni mi rilrulam rualban vak lo mai chia chu pong suala a chung te ina anom lo lai ani wangin sipai in chu mai chi a hruai lai thenom ten an mu chuan anu le pate an hril ngala an va zui nak chuan chu pong sual tu sipai chu alo tan bo mana a thu buai siama pian chu kalum ani tur thu sipai chuan alo hril bok ni a hriat ani tual chung mi pakhat chuan pong sual tok mai cheril ru chu mi pa ngai phalo ania apa hi USDP member ne in ko na thoka ijong ania an in chu school thanglama oma school a sipai ten security an la pong sual tu pu hi chung jinga mi chu ni April ni nga chamalam dar somvel ania he pong sual tu sipai hian mi puin an hu ta ka chuan tu po thu boi siam tu apiang ka hluma awowa police station nama case po siam thei ani lawa a case hi an pom du lo ani an sipai ho tu hena an thlen la in khoya nge a fin fiana tin a lo dil tlata chu tinga case file a thei tak lawa chuan nulapa chuan a fanu chu clinic lama hruain indanna a chiu sakta ani ti in a soi he mithil thleng chung changa kho chung mi ten pong sual tu chu hram turin sipai ho tu an phuta ma se ani chuan chu sipai officer nen chuan an in ngai zong ani ti zongin a soi kwalin a phatlat mai ni in thudon ani zazam khomi pakha chuan rilru kimlo nula chu sipain huan hungna pal dai den na atanga kovin abia chu mehnu pal chu kanin school hunglama an zuya bazar mall lama pong sual ta ni chu pong suanan lo engma fin fiana omlo ti in sipai lamin an phatlat ani bazar chu school hungna lama om ania ti in a soi tuna chuan he meichia nula pong sual tu hi kho chunga mutur om to lawa sipai station danga a om rin ani thu tual chumi ten an soi bok Chin State Chimlam Mindat Township atanga Mutupi Township Military Council Tereson Phur motor kalai chu Mars ni somni parukatang kan CDF Mindat tenen anain kap ni tina he in kana hian Military Council Burma sipai lam thile liam an omnual towa Mindat le Matupi konga teng pani le Military Council mi somriat rual kal ta chu Mars ni somni paku khan CDF Mindat ten bomkam mangin an beina video tarlan ani he bomkam chak tak hi apong na sa thei lia Military Council te thi le liam engzan nge anom ti hriat mai thei ani lo thu CDF Mindat thu pong tu chona soi Mars ni somni pago khan Mindat le Matupi kong in kar tlang kar vela in ral sai thom hria le monia thi le liam an omnual karing ti in CDF Mindat thu pong tu chona soi Mindat Township hian Mars ni somni panga atang khan Military Council tele CDF Mindat te voi lo ano in kap to voin thleng hian Mindat le Matupi in kar Melbourne somsari navela anatang khan thua soibok
min dat le matupi kho inkar hi mel za pahnih zeta hla ania min dat atanga chhuak military council te chu matupia battalion zathum pali ten an va hmuhna lama March ni somthum pakhat le April ni hnih khan min dat le matupi inkar chain pan khobol a CDF matupi te nen ani kapa military council lammi somni panga an thi tu CDF matupi information director chuan a soi kaya tu atanga matupi pan mek military council sipai motor chu matupi base battalion zathum pali ten hmuhtuma an kallai kongchan ve vel an then vela CDF matupi ten an lo kapa Burma sipai military council lam hi mi somni panga vel zet an thi ni in thudon ania mi somni item lo an hliam ni in thudon ane bok March ni somthum pakhat khan matupi township chaimpan khothar le kholui in kana military council lam sipai som paruk an thia April ni hnia po khan sipai officer pakhatiamin military council sipai lam hi mi pakua an thi thu don ani bok he in kana hian CDF matupi lam sipai mi pani an boral thu hriat ani hetiang vek hian Chin State chimlam palitua township sami kholu dona military council sipai te kem chu CDF palitua le CNA tangkop ten zantari le chan vevela an karona military council lam mi paruk an thi thu CDF palitua ten an thu chua an ta lang ani ian gon du pakha chu PDF te tranpui tia puin chunu chu sipain silaya kapin an mana anua afapa kumthum mi po tharum mangin an pani chuan an mana an pani nunna hi ader thong hle ti thu don ani ian gon alon township a PDF te tranpui tia pu wangin nu ber chu silain an kapa afapa kumthum mi thanbon wigan chu manin anu fanuna chu der thong hle in om thu ian gon atangin thu don ani military council in toktara anman kumthum mi naupang le anu le pa chu sipai te kota omin angai tu om hlia April ninga khan alon township sinmin veng suiti konga BC nursery school a firfiak sipai somni velutin kumthum mi naupang chu anman thu ian gon kongzo polin an suya chuti rualin anu jok chu poisak nei lo le lai na nei lovin an ngai cha anu fanun na chu din mun la om taka om thu le tun thlengin khoi hmuna nge da an ni thu hriat al nei lo thu talan ani an veng chunga om pakha chuan engma hrewe lo naupang kumthum mi hanman chu kan venga chuan ala hlia nursery zirlai thlenga tharum thona lu chila hanan man chu nu le pa te tan chuan angai tuam tak setani heng sipai ho hian engpo an tiang mihring nina an pu phato lo ani ti in a soi an nu fa a an him theinan kan tong try sakrekani ti in a soi bok kalimio chevel heroin chena hmuna thalai na thok an tam hle ti thu don ani tunlai hian Myanmar ram boina wangin thalai ten eizona tur an tlacham le a chu wang chuan kalimio le a chevela po heroin chin na hmuna thalai na thok an tam hle ram chung boru ka that lo wangin thalai ten na tho tur an nei lova heroin chin ne lama an in hlo fak thu kalai rui thei thil lama thu nei tu pakha chuan a soi kumsang ni somni pakhat atang khan hanei lo an pung so deya thil ret asang chawa ko chunga ko na thok tu ten na an nei to lo awangin heroin chin ne lama an in papek to loma hetia an thona chan po hi ko chunga in hlo fa ka in heroin chin ne lama a hlo a san jok wangani mi paten kho chunga daily in chiat sang ret an hlo la in chiat sing khat te an hlo thei ba ka kallam le holam sen so an tum sak vek pokani mi chi ani chuan kho chunga ni ka ta chiat sang ruk ve an hlo la in heroin chin na hmunai chuan chiat sang riat an hlo thei ani henga na thok tu te kum song panga tanga somni pani mi te ani tlang pui ni in thu don ani heng mi te junior school om lo wanga na tho tu nei to lo wanga lok na uma heroin chin na lama in hlo fa thalai rual an tam na chan chu nia ton jang nga chuan mun som thum panga mun som ni vel chu khopumin heroin an ching lama chena in soma in ni velin an ching ang thukani ko then khata chuan chena in soma in nga in an ching ang hialani hetianga na thok tu anau pon zel sia chuan tonjan ba ka tidim kalimyo tamu khampat leilen hun vela som tu an tam thu tol chung mi pakhat chuan a soi April ni sari khan National Unity Government chuan thu chuan siama
an thu chua chuan palitua khopui chu Rakhine State chunga ani thu an sui mase April ni ko khan an lo ti sual pal ani thu le chin mi puite ne na ngai dam an dil thu tu chu an siam le ani a enga po chu lo ni ta sela palitua khopui hi Rakhine State chunga mi ani em ti thu pui mangin kan han thlir ho vel don ani Arakan Army alo piana tang khan palitua khopui le a che vel ram hi Rakhine ho chuan an ram chin Rakhine State an ngai mi maya an du tokin an chetla a Arakan Army te chuan chin mi te chu manin an ngai sa a pok pra te mangin an chi an khon reng bok thin ani sarkarin zina school signboard a palitua miwa chin se tia intar te chu an phi thlanok nok zel mai ani National League for Democracy sarkar hun lai khan panglong kwa Endik Youth Conference oma Khamitum Khan Arakan National Party leader Dr. A Maung chuan Rakhine State chunga Tlangram Chin Palitua Township chung chu Sangkha Zakwa Somnga Pathupatanga Somnga Pali Khan Chin Special Division a rin lu ani ati Dr. A Maung chuan Palitua Township chung hi Arakan Hills Track chunga omania Arakan Kingdom hun lai atang to in Palitua Township chu hi Rakhine bi te ram chunga mi ani ati ani hetiang hi Arakan politician te ngai dan ani chuan Palitua Township chu Rakhine ho chuan an ta nei hle tura angai the ome saptonga Mighty's Right omje hi country em omje chu mihring tam jok chu chak jok ten namtlem jok le chaklo jok te anram anwaruna an hne chu hi ni hetiang hi kan khovela thleng tam hlia ala thleng zel lon ni panelang Arakan rampo hi barmi so khan Sangkha Jasari somria pali kuma anwaruna an hne chu ani Sangkha Jaria somni paru kuma First Anglo to Burmese War nei ani tumin Burmese King ho an tlom khan Rakhine nam chu Burmese chuan English ho hne na jang dumnan war reparation atan an hlan ani ome atoi jong in han sui taila English ho chuan an ram zo zel na Burma rampung pui chu Sangkha Jaria somriat panga kum khan an la fai ta vek ani English ho khan Pakistan India Bangladesh le Sri Lanka ram te chu British India government in ro relna pakhat hnuai da in aupa Burma ram chin chu British India atangin indan tirin Sangkha Zakwa somthu panga kuma British Burma government ro rela sana dale ania British sarkar khan Burma ram bungsang sang hi ro relna chini mangin aupa proper Burma ministerial Burma le frontier Burma schedule area ti in proper Burma rama chuan Taning Thari te Rakhine te Pegu te Irrawaddy region te Huama Frontier Burma Schedule Area chuan San Kachin Chin ram te Huama ni makve mai chu kaya karen ho hi proper Burma a om silo Frontier Burma a po ombok silo in British sarkar khan eng ak mang mai na oblawa independent state an ni British sarkar khan Frontier Burma chunga om Chin Hills chu administration pani Chin Hills District le Arakan Hills Tract tia thenin an opani Chin Hills District ba ka hian Frontier Area Committee Inquiry talan danin Sangkha Zakwa somthum pakhat British Burma census a khan mihring nuai khat singre sangruk an om te nia Arakan Hills Tract ka pi ka hian mihring sinthum sangli an oma chungzinga chuan Rakhine ho chu 10% vel nia talan ani General Ok Sana Hoa Panglong Agreement an sign ma khan Arakan Hills Tract Frontier Area Committee of Inquiry chuan Arakan Hills Tract a omde chu an ngai dan te soi ho win an kowa heng mi te hi group lia in thenin Rangoon le May Mio an kal ani ole Mizorama Myanmar tan chungchang hi atop nan i han da le tiang Mizorama Myanmar tan mi singni sangkwa zanga somthum pani te pola chin chiana tur identity card siamna sokarin a thok mek chu zofel thuai be se ni thudon na in atalan danin home department chuan tuna hian abik taka chin chiana Myanmar ral tan Mizoram om mek hi mi singni sangkwa zanga somthum pani an ni atia nikum February ni kata sipai soka thuneina an hne chunu sipai soka dulo awanga norna huai hot tu te sipai tharum manga abeita ka khan mi sing tam tak chu Mizoram anon ral tana nikum September ni sari tanga tual chumi ral thom keng ten sipai te an beilak ta ho khan ral tan hi an pung chho ta zelani
Mizoram district so pakata inzar parin sarkar chuan ral tan lut te hi alo chin chia ID card pek na hi athok ta ni heti ID card an nei hian har sana an to poin tanpui all sam don to ni in Home Department official te chuan an soi hriat thei china Hnathil district a ral tan omjinga sangkha za som chu ID card pek ani to Longtrai district a sangli jasari som ko pari ID card pek ani to Aizawl pisa pui thin plorsa pisa akana wang khan na thok thei lawa hun engemaw chen om to Aizawl district bolsa pisa a thok te poin tunkar atang hian Myanmar ral tan en file ID card pek na hi an thok tan ani tun din hmuna hian Siaha district a ral tan an om tam bera mi sang kwa zali somruk pali an om meka Champhai district in dotin sang sari zare som anoma Longtlai chu ral tan tamber pathumna ni in sanga zali somsaripanga an om meka ni Lunglei district a sangkha zakwa somre paruk anoma Aizawl district a sangkha zakwa so paruk omin Hnathil district a sangkha zasari somthum pani an om bawk ani Serchhei district a zali somthum pathum Kolasipa za somli pakwa Mami district a zali somnga Khawzawl district a somruk pali Saitual district a somnga pathum an om mek ani ral tan tamzok hi an puala sarkar le an omna khotlang le tlomngai polin an sak relief camp an oma mani chungte le thiante belin in lua omte an om bawk zo reunification organization zoro chuan Myanmar ram a buai wanga Mizoram ral tan zinga Aizawl le a chhevel a omek Myanmar MP le MLA te thlapualna April ni kwa in ni kalta khan Youth Social Association of India muna luangmuala an boss ya thlapualna bun khom hi Zoro President R Sangko yan akai hruaya Zoro thalai President L Ramdin Linaren thlein thu soin Myanmar MP le MLA te chu Mizoram a intimi khwalo tu le Mizoram chu anram ani ti se turin acha L Ramdin Liana chuan Burma Ram Democracy ani theinan kan be meka Zoro chuan Mizoram hi India atanga in lak san tumin kan be ve mek bok democracy ram kan ni theinan kan be na le independent kan sona hian kan hlotin ma chu kan be turani ati Myanmar a Chin State Chief Minister Salai Lin Loi chuan Myanmar atanga local MP le MLA te chu mun sang mi te ani thu so in Christian kan ni vek lawa sa ko sang nei kan ni a kan ram dana chuan kol le zofa te u naw angmain kan tang rual ani ati Myanmar chu democracy ani theinan ma an lamek ti soya Salai Lin Loi chuan Zoro policy le thil tum chu an ril ruwa an pomsa vek ani ti so in Mizoram mi puiten kan har sana hri a Minlos Donson dana thinlung takin lom thu kan zawain kan soi ani ati thlahualna hian nam impup khana tu kong sang soi ho nia zanria tui hnai tak an kil ho bok ani top nan viewer te hnen angen na kan han zep ve lenge kan channel mena subscribe saklo te khan milo subscribe sak ve ngei kan han ngen chewa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu zel the nan notification bell kai metanga ola in da don nia notification bell kha in mea ola in da chuan video kan upload thara piang te a update ber hi a notification kha in phone a khan in dong mai dona in tan po alo ol sam jok don ani